Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tatan, may mayat no may kayo pailahaan makipagyan edi balay mi. Tapno saan to amarigatan dagiti umay mang bantay kada tayo. Kasanon lang iti tarakin ka. Kanayon ko apakanan ita. Di, ibati yung pailahan iti karuba. Isuda pailang timang pakan kadagiti tarakin nyo. Oray kat aso manukas kada po sa laang mat. Adapay may sababoy ka. Ayun gaya man niya. Di, supay ti bagayon to apakipakan ti karuba yo. Hala, Tangdanan yung to idan. sige. Padasik to akasarita da Wilson kan sima. Isudan to pailang timang pakan kadagiti tarakin ka. Un atatang, katagiti matarakan nyo abakakin kalding kas kadanwang, ipatarakan nyo paila iti sabali. Alaway, nagtungarod kasarita dagiti matalag ataaw. Mangkita pailang kadagiti tarakin ka. Napanan ni Amira, Napan iti balay ni tatang nanang. Napan na inaloko Nga umay pa ilang makipagyan dito'y balay tayo. anya? Saan kay kumangagunget? No may pa ilang makipagnawid kada tayo. Amuyo mat anarigat itati kasasaad tayo. Gapo iti ultimatum kada tayo ni Mayor. Alawan, sa anak nga agungat. No mabain nga umay, at tangarod maaramidan niya. Baring no, maloko ni Amira, nanang. Ay, unay kat nga minanti kastoy abiag tayo anak ko. Dituyak anagubing. Aging ga abim makitak. Ngam italaang apagtalawon datayaw. Gapo iti lablaban mi apa nakagraryo dagiti tartarawidwidan mi adaga, nanang. Isot na kapanunutan ni Mayor ama magtalawin kada tayo. Ngam apay nga rod, ada tayo lang ti pagtaltalawon ni Mayor. Gaputa da kami kinitatang ti dadaulo dagiti padami aman nalon. Iti kasta, mailaban ti panakagraryo ti dagan ni Mayor. Awan ka di pa'y daborog, kanti anak ta, Agripina. Awad da pa'y. Isuwain ka man ijay bantay, hani. Tapang ano damat tendakas anapasama kadakwada. Tikat ka mamadanagan. Nasiglat ni borog. Isungawan pagdanagam, Agripina. Daw mawawag ka niya. Saan ba ni Chloe? Hello! Hello ko na, kapay at di ka sumungbat. Wino si ka mananday di mawag kanya kini kalman at di sumungbat. Umil ka ka di, awan dilam, awan giwat mo! Inidabnan. Sino day nga umawawag kan kahani? Saan ko nga mo? Nga mamok. Isumanan di mawag kanyak idikalman at di sumungbat. No nagkamali ko maiti inawagan, saan na ko man na pinamindwa ti mawag? Wen nga ro Agripina. Ne. Isumanan da ito'y nag-text kanya. Anya tin text na, hani? Mabidlaan da basaek. Aglablabas ka. Una yan, Mayor. Rogyamon dagid daw iti pamakawan. Kadag iti basal mo. Ato panggis. Sinalbag. Bareng awatan ni San Pedro ti Kararwam. Pato panggis. Panang but-buting kanyak na ito, Agripina. Simberkwensa. Sino day tamang ipangpagtamanan kan kahani? Dalakit Miguel, tay sudat na laos tigura na kanya. Kayat mo asawan. Mabalin amay sa kadakwada tigapuan day tatex. Wan! Kasaritak idadwa! Mabit laang, umayakon.
Naimbagal daw mo abalayan. Matyas, ay abalayan na dakan. Ay, nagsin. Ipagtanay danon ka. Naday to'y nakasako, abalayan. Arwatak na kita. Unay mat akaadunan nga inalam nga arwat mabalayan. Wano, rantam ka diti saanan apulos nga agaway di jay balayaw. Ay agawid ak tumot laeng abalayan. Kinaaduklatan tinalak nga arwatag. Ta ure sa anak nga aglaba ka na kita maburnga. Tatang, ada kay matyayaman. Una nakaw. Dilawan mo't niya abalayan ti kinaadutin nalak nga arwatag dito balayaw. Di nan sabot kaya't ngagpaotak dito. Hay sus, saan ko maakasta ti pangiturungam iti na isawang ko itay abalayan. Di ka madanagan abalayan. Ta paman ngagtal na ti sitwasyon. Agawid ak tumor lang di balay. Kwa, di kay kumagpasugno din tatang. Ala, umay kayon. Mapantayo iti silid, napagyanan niyo pailaang dito'y balay. Kumusta ti panangkaduam anagin sayo iti anak ko borog. Sumigsiglatan, Mayor. Nasaya at no kasta. Placido! Abay, mangikigtot ka niya ti bagam. Tay masinag ka. Ni Matyas, napan kanon nakipagnaad ka na Miguel. Sino tinagkunagin ka? Ni Tising, na istorya kanukan kwa na ti mismo akaaruba ni Matyas. Bilibag king kagripina tado ti masagap mo at damag. No kasta, mabuting matlang ni Matyas. Napabot ngan sa ken ka, honey. Nasayat no kasta. Sapay la kuma. Tadinton sobyal ni Matyas ti balay na tapapuurak to. Sige Miguel, tumagal ka man. Tabarang malipatan tayo iti uraya pagapaman laang ng iti problema tayo. Huwag tatang. Tuntun bigatan ti maulingal daw apawayway kada tayo ti mayor. Huwag nga ro tatang. Ngam awan pulos rantak apumanaw iti da iti alugar. Ure sak Awan gayam. Mangipatakder tayo sa iti paglinungan iti saong ti balay tatang. Tapno addan to pagyanan dagiti umay mangbantay kada tayo. Una. Aramidin ta dayta. Apaman may busta na iti sangsangwil ta nga ara. Huwag tatang. Uray kat saan tamot siguro ang mabartak iti da ito ngayon inuman ta. Amira, isungsung samot kan ni abalayan nga agbartag ni Miguel. Saan nanang? May sila abuti mo nakita kapag sangsangwan ta. Ibagam nga raw nga isardeng danton ti uminom no maibus da jay sangsangwon da. Wen nanang, sandan tumot nga tan agumatang tay. Iselpon mo. Ada umaw-awag. Wen nanang, nangag ko. Nga lasong batan ta inak managlaba. Di ka na saan ang mayor ti umawawak. Hello, Amira. Awawagak ni Miguel ng di madusumong sumbat. Iswazi kan tinawagak. Apay, anya ti iba kami ti asawak. Apay nga wawagam. Anta kayat ko lang nga damagan. May papan ti anya. Ison to ti pangibagak. Isungin kami ti silpon mo king kwa. No at da di tabalayo tay sot kasaritak. Mabit lang ron, inak ito ti cellphone. Anya ti bagayo kanyak, Mayor? Si kakati tinagkapuan ti pangtay di biyag ko. Anya? Awan na mo kiti reta. Pato apanggis. Da kayo lang itinalaing nga katugangam ti panggurgura kaniya. Ha! Ngayon sana mabali na ni Batyas. Tadi na matamo ti akaramat iti silpon. Di da ko maatapan, Mayor. Tadyak ugali ti mangbutbuteng iti pada ka tao. Ta sino kumangarod? No sana si ka? Sandak ko maatod doon latan akasta, Mayor. Ha! Pumanaw kayo iti dagak.
nagbalinin at kayo ti pangday ti biyak ko. Lading ita, Mayor. Ngam di kang pumanaw. Tawan mo't dakas nga aramiden mi. Dapang taken ni Mayor kat sikati atapan na agapo na. Kasta nga agpreso. Ngam awan amok iti ipababasol lang kanya. Agmao yung san. Tila mapapabasol na. Huwag nga ron. Tila adan nga ipababasol na kadateo. Tapno mapilitan tayo lang nga pumanaw iti sakop ti dagana. Nakagulgulo ti biyak tayo, Miguel. Huwag nga ron. Ngam saan ka kumaamapiktaran ka iti mapaspasamak kita. Anya, kasano kumadyak maapektaran? Nakarikrikutan, Miguel. Sana iti problema tayo kumati panunutan. No dikit diti umadani na panaganak mo. Kasano no pilitin na tayo tulad ti Mayor apagtalawan dito eh. Isot ka po na. Nga umay da tayo bantayan nagiti pada tayo manalon. Tapno saan na tayo ang mapagtalaw ni Mayon. Ay, kasano nga taa marisot na gito'y aparikot? Oh, honey, ada ka matlagayam dito'y beranda. Rabiin, ngam, apay di ka pala sumrek. Saan nagpaya makaturog? Anya ti pampanunutam. Di ka dinaawat mo itay bigat a death threat. Saan? No di ka tingkadeng ko apawayway kada Miguel. Agtalaw da nga tanin ton bigat. Saan ko nga mo? Dako na matin baon ko nagsiim iti pagtaengan da. Awang kanumot gunay da. Nga gibakwit wino agirubwat kadag iti alikaman da. Nukasta. Awan lat tatirantada a pumanaw iti daga tayo. Ha! Makita da. Amangan no pagbabawian dan tumitlaang di sandang ipapanaw iti aramidek kadakwada. Anya nga minti plano, Placido. Ladingitek Agripina. Saan ko ngayon bagakin ni Borog? Saan ko ngayon bagakin ni Chloe? Saan ko ba't ngayon bagakin ka? Saan ko pa'y laamay bagakada kayo? No pa'y makaumati ka na damag yun. Nasapa kayo mo tabi mangon. Huwag, sana ko na nakaturog idirabi baraw. Uray siyak mo tatang. Kasla, duwan sala nga oras na nakaturog ka. Gapo iti panang pampanunot ko noon niya ti mapasama kitang aldaw. Kita nga aldaw, tinikadeng ti Mayor nga ipapanaw tayo dito San Simon. Uwan tatang, ngam awan apulos ti nairubwat nga alikamon tayo. Gapaw, ta saan tayo mataranta ti pumanaw? Masapa matkit di nga umay dagiti pada tayo aman nalon amang bantay kada tayo tatang. Kat sapay la ko ma, taawan to ti maaramidan ni Mayo. Mayor. Mayor. Abay! Anya ti bagam? Bibigat pa'y lago managsakan. Mayor. Ado, ti tao iti balay da Miguel Mayor. Kadanya kumano ado, apay na tayo. Anya, kasino lagi tinapan iti balay da? Dagiti kakadwa na aman nalon, Mayor. Binarikadaan dati balay ni Miguel. Pato apangkis. Anya ti kahit dasawan iti dayda. Ibanda ka no da Miguel kan lakay Matias. Nyaman ti aramidin nyo. Iti nakaikadang aldaw apawayway. Apanang papanaw yu kuma iti dagayo, Mayor. Iti mayat daman winusan. Papanawag kidaburog. Ay, ado tinakabantay. Akakadwa da, Mayor. Anya kumati maramidan dagijay. No papanawag iday din to tawan mat armasta. Ada, Mayor. Ada amin armas da. Aniya, ti armas da, burog. Ada amin bit-bit dabo ng Mayor. Bunang kontrapaltog. Kabuting yu kumay da, haburog. Ay, sana pulos, Mayor. Matlagayam. Nakadiibagan ka dagiti kakadwak. Tapal-tupal-tugan mi amin ang ida, Mayor. Saan? Di yu aramatin ti paltog yun. No saan ngayong kapilitan? Ay, anya nga rod ti mo na ang adang tayo, Mayor. Awagak ni Hepe.
Isudan di makamo amang papanaw kadagiti kakadwa ni Miguel. Nya. Wan, no kasapulan nga gusarda iti bumbero maaramid burok. Nakadadon ti tao ti arubayan. Talagang umayda tayo bantayan. Una nako. Kat daytat pakakitaam anapatag tayo mat kadapkwada. Wan nga rod. Anay ko. Apay Amira, Awan. Kasla nagkutilaang ti anak ko. abangan no aganakan. Saan kumapay Kaapay. Diyak kumapay kayat. Tadikot may ramraman iti riribok. Uray kasanot kinagulo ti biag tayo ita Amira. No talaga nga aganakan, awan mabalin mo. Placido, sa dino ti ayan ti uram. Tapay nga agsasaruno dagiti bumbero a lumabas. Awan ti uram. Papanan nga ro dagiti lumabas sa bumbero. Mapandabugtaken dagiti tao iti balay da Miguel. Anya? Dahit ti order ko kadakwada. Anya? Itangal daw dinekadang ipapanaw dahil ti sakop kinaga tayo. Iswa kayat daman win numayat da. Nasken na pumadaw dan. Nasirib dalat ta. Tainaya banda dagiti kakadwada tapno isuda ti mang protekta kadakwada. Ngemawan mabalindag ripina. Di da kabaulan na sarangtan ti otoridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, anya ti mapaspasama kan di tarwar, takas taunay ti apuram ngay masidag. Adadim ta nga bombero. Anya, taapay nga dada, idin to tawan maturam. Siguro, imbaon ida ni Mayor. Anya ti kaya tasawon ti kaadada nga rudag iti bumbero ti toy. Malagip yung kadiday di pa panagrali na Miguel iti sango ti pagtaangan ta Mayor. Uwan, anya ti koneksyon dayjay iti kaadada ita. Idi nagrali dakat binumbada iti danom. Nalayos na idi. Kaya't mo asawon, posible akas tamanan ti aramidan da ita. Mabali na kastananang. Isarong pangagsagana tayo latan, iti anya man na mapasama. Burog. Mayor. Himawag ti fire officer. Ket madaman ti panang bumbada kadagiti nag-uom mo nga kakadwa da Miguel. Nagsayatan no kasta Mayor. Ingkay jay hideout. Mangayab ka iti 5 kakadwam. Ket agpamarang kayo at tulisan. Anya. Tapay Mayor. Kan anya ti misyon mi. Tapay akasapulan ngagpamarang kami pa'y atulisan. Adda pinagatang ko iti aginalo na gasolina a pinaidulin ko iti hideout. Alain yo katingkay makigulo ka da Miguel. Kanya nga ron ti aramiden minto ijay Mayor. Tapay nga dapa itugot yo kada kami gasolina. Imbaga kadagiti pulis nga iti kayat man winusaan da Miguel. Panawan dan tidagak. Kagiddan ti panakawara dagiti agbambantay kadakwada. Ayun nga ron ti kang runaan a mission mi Mayor. Masapol na panawan ng da Miguel ti balayda. Kat sirken nyo ta ibuayat yo dagiti gasolina ng awit yo. Pura nyo ti balayda Miguel. Anya. Basta ti aramiden mi Mayor. Kasta nga rod! Dahit tati bagbaga ka plano kadamdamagin nyo ini. Rumbang ngay patungpal yo itan burog. Ayuwan Mayor. Marami da kas mandarayaw. Puuran mi ti balay da Miguel. Saan lang at ibalay da Miguel? Kaya't kung ay raman nyo apuuran ti balay ni Matias. Tapno awanan sang bayan na. Miguel,
Pumanaw tayo dito balay. Dagas at timapas-pasamat ni Darwar. Pumanalbog pa yung tipaltog. Miguel, pumanaw tayon! Miguel! Anya ti kata sa lagi ti putok ti paltog iti ruwar tatang. Handa pinaltugan na iti pulis sa kakadwa tayaw. Ha? Anya? Tapay pinaltugan dahil da? Kapoy ti panang barsak na iti kakadwa tayaw kadag iti pulis. Ah. So pilitan daan nagpaputok. Agat atrasen na iti mang bambantay kada tayaw. Kapoy tagtultuloy apan nakabumbumba na iti danaw. Isan tayo kuman nga urahin nga atot pa itasay anak ko. Pumanaw tayon. Miguel, ang desisyon ka. Pumanaw tayon. Laglagi ma'am. Dandaniak pa yan naganak. Ang mga naganak, kinang din na oras ka po ka dagito yung mapaspasamak. Sige, malan nyo nga runin na iti importante nga itugot tayo. Tapumanaw tayon. Hello, Burog. Hello, Mayor. Nagbayag ka sumong bati ti awag ko. Ay, kaputa, jak na si kaso ti cellphone ko itay, Mayor. Tapirmi ako maripuso dagiti kakadwa da Miguel. Anya ti mapaspasamag di dan. Agat atrasan dagiti mang banbantay kada Miguel, Mayor. Ah, Kapu iti pa nagtultuloy. Apa nang bumbada iti danom dagiti polis. Kasta una iti pa nakabuak da. Iti pa nagpaputok dagiti polis. anya? Taapay ang nagpaputok na, Burog. Kapu tapi midot dagiti manalo iti bato. Ket imbarsak da ka dagiti polis, Mayor. So napilitan da nagpaputok. Pato apanggis. Hindi kay madanagan, Mayor. Awan matla tinatay ngam ado dagiti nasugatan. Mayat lat tanusugat lang tinaganap dagiti nagbarsak. Da Miguel, pinanawan da ka din ti balayda. Saan mi pa yan nakikita ida rimwar iti balayda, Mayor? Wah, Ngam addan dagiti pulis iti ridaw da. Dayay. Kinugtaran ti may isa pulis ti ridaw. Ket nalukatanan. si Menyon kanya ti sumaruno nga mapasamak, Burog. Ha, Mayor. Nagtaray arimwar da amira ken bakat salod. Ha, Rimwar mutten da Miguel ken Matias. Panawan dan ti balayda, Mayor. Kaya kastao na yung pagkaak mo. nga buta maragsa ka na kagripina. Nalaos tiragsak ko. Ibagamat ano, anya ti pakaragsakam, tapno agkatawak mat. Da Miguel, kanti pamilya na. Pimanaw dani ti balayda. Anya, agpaisuhan. Wan! Kay padpadamag unay ni Burog. Nagsaya at ano kasta. Agam, sa dino nga ta tinapananda. Ang mga no umakardalaan kat mapanda iti balay da Matias. Santo ang mapasamak da ita, Agripina. Kasano ti pa nakasigurado. Awanan soblian da Miguel kan Matias. Ngamin. Ngamin. Pauram ko. Ay, paputukan ba ng dagiti pulis? Darasin tayo pa iti tumaray. Darasig Mamira. Anay ko! Anay ko! Apa yung Mira? Di tiyan ko ang sakit ako. Mga no aganakan. Nanang, tatang, sumartang kayo. Aganak sa ni Amira. Anak, tikulang pilaan. Saan ka ko mga aganak ni Tidalan? Anay ko! Aganakan ni Amira abalayan. Miguel, nagsakit ko na yan. Saan ko nagkapaalan? O sige, saan mo natin pala no talaga armuaran di anak ta Amira? Sige, idik mulatan. Nanang, rimuaran di anak ni Kanamira. Ay, ano tara may din tayo nga eh. Ay, saan kayong agdanag? May saag mat ako madrona. Siya akong ti makaamukan ko, ana.
Mauro man ti balay da Miguel, bro. Awan. Kat uray agsubli dagiti akin balay. Kat awanan. Sandan amay dap tanarubruban ti apoy. Bro, dawag mo, sumbata mo na. Ninggo to'y umawawag. Hello, Ingo. Kumusta? Tinang iba unak ka na kayo. Pinuuran nyo ka din ti balay ni Matias. Anya. Madamamot ton amor uram. Nagsayatan no kasta. Sige, buyaan tayo nga ron ti panagbalinan ada po ti balay dala kay Matias. Ganda Miguel. May saan lumpo alalaki ti anak mo, Amira. Imbaglakid din. Tasirig tinaganakam dito akong ti animan, Amira. Tadito yung tinangasikasuan kin ka ni Nanang. Ay, nabungon ko ni Tilupot to'y anak yung Miguel. Mabalin mo na sa kruyan. Agsubli ak ije balay. Tain nakmanga nakadagiti daduma ka sa pulan ti anak yaw. Kuyugan ka na balayan. Pambarak nga may mangalay ti tricycle ni Miguel. Isuntaw ti pagluganan tayo ng umadayaw. Sige, abalayan. Intangarudan. Uray kat awanan dagiti kumamkamat kada tayo. Kan pimanaw pa yan dagiti bumberaw. Wala. Inkay nga rin, Nanang. Pasatay to ituloy tagdalyasa. Placido, apay nga arak matan ti sangsangwam. Gapo tarugya kung tiagramba ka Agripina. Awanen dagiti kabusor ko. Wala nga apay anapuuran ti balay da Miguel kan Matias. Nakapanaw mat nga rod idin dagiti bumbero idi mauram ti balay. Apay nga niya dadam tinatawa. Gapo ta isot mandar ko kada burog ken dagiti kakadwana. Anya? Sika? Wan, awanen sa baling aking plano. Iti pan nakapuor dagiti babalay na. Isu ti bagbagam idi a plano? Adi mo kinayat nga imbaga kada kami? Wan, ngam di mo ibagbagay ti sa bali asyak tinang papuor iti balay da Miguel kan Matias. Nagpamarang daburog at tulisan. Amira, kita ang ti anak tao. Nakagugwapo. Miguel. Ha? Apay? Apay nga. Kasta ti pa nagsaon? Maulawak. Ha? Agsip nga ti panakita. Ano niya? Amira? Nakapsutak. Matayak Saan? Di ka agsaw iti kasta. Ipanda kayo ni Bibi di ospital. Apaman ang makasubli dito idatatang gananang. Kasla. Saan ko na mauray? Ha? Panagsublita. Ano? Diyos ko, kasano nga rin? O ba't nga rin anak ta? Kasama may taray ka di ospital? Manindirik na, Miguel. Ha? Tungkol ka. Dapat ibagag. Anya? Anya rita, Amira? Apay nga agsangit ka matan? Anya tirumbang amamwak ako nam? Agsaw ka! Abalayan, apay nga damit na napuskol nga asok iti nagkapuad tayo, abalay. Ay, Diyos ko, more oram samot tan ti balay abalayan. Ay, saan? Saan amabalin amauram ti balay mi? Kaado pa'y dagiti kayat ko asumblihan na si balay. Darasa pa'y di magkabalayan. Ay, gore ka balayan. Hindi mo partakan dito maray. Amang ano may tiklab ka. Ay, saanan anang italtalag. Diyos ko, ti balay da. Isungag pa, so di maur-oram.
Sigurado adim mapuitan ti Balayda Miguel kan lakay Matias, Mayor. Mapangnam naman ka talaga, Burog. Ngamawan medlat nakabigbigken ka. Ay, awad, Mayor. Tan nakamaskara. Ganda iti kakadwak tinang yam-am mo iti bagbagida. Iti may isa bakit. Ah, dalagaan na lang kay Burog. Ibagam ka dagiti 5 akakadwam nga danto amin bonus yo kanya. Agiyaman kami, Mayor. Sige, tumagay ka pa'y. Rambakan ta, ti papanawan dagiti kabusor ko, iti dagak. Ay, uwan, Mayor. Oops. Mapantanto ye hideout. Tapno makipagrambak mat dagiti kakadwam. Dayta, Mayor. Di da kayo mananti taya. Natural. Basta baligi ti paramid ko kada kayo. Awan reklamo nga oray adot mainom ken mapulutan nyo. Laglagi pamdayta, Burog. Anati ko na mga ibagam, Amira. Apay ngayon sardang mo tagsaw. Kandi ka ngagsangit. Tadadala ang ngagkapsot ka. Kani, oray ti anak ta, agsangit mo ta. At sa palibot, arong pagkamamam. Ha? Anere ta apaliman. O sige, ibagamon. Tapos umardang ka ngagsangit. Saan? Masika. Di, ama, di, anak ko. Anya? Apay, linaputan na ka ni Amira. Saan? Saan ka liniputan, Miguel? Mapay nga rin ako na masabali ti ama to impas ngay mo amalanaga. Saan ka nagsakit? Agsaw ka. Anya ti palib mo. Sagpay, anak kalay sa ta. Rinamos na ni Mayor Placido. Anya. Iso ti ama, ti anak ko. Miguel, panakalab ko ma, ti anak ko. Uray, saan? Asikati, amana. Amira. Amira. Ang saw ka. Amira. Amira. Sana nga mga angas ni asawak. Amira. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awanan si balay, may balayan. Inurandan. Nailamlaman pa yun at uram si motorsiklo kan tricycle na anak ko. Diyos ka. Tidakas na namot ng puor iti balay ka. Pinakman mo't kitaan di balay ka. Kamang ano pinakipupuor namot kain. Di naman na nakonsensya. Lagi tingat na pulis sinang puor iti balayaw abalayan. Daga mo. Ngamiso naman tinang pugtag ka nagitibay nagbarikada kakadwa tayo. Nalapit nga iso na tinang puor iti balay may abalayan. Nagore ka. Liberta di nagpartak ti taray ng agturong dito. Nakita na nga natin ang puhuri di balay may. Uray ka makaasinag. Sa sakong tumot mapankitaan di balay ka.
Ani, di ka kadipay na umang umininom. Nabarte kan di kinasangom nga iminom. Napanan inturog. Anya, matmaturugan ni Burog. Nagturugan na, Agripin. Itilugan. Mayatan ti urok na. Idinto asika, agin inom ka pailan. Kapot, asag kapasit lang, tikap-kabil ko di baso. Iswa, saan nagpayuna na Barta? Kung kayam, nagdengag ka ka din iti radyo? Wan, iso nga'y masidegak. Takayat ko nga ibagakan kanoan niya tinangag ko adamag iti radyo. Dayawang ka iti kagad mo ngagdengag iti radyo. Ngumanya tinangag mo adamag. Ti papanawan da Miguel, kan ti pamilya na dito'y San Simon, kan ti panakapur dagiti balayda. Nagsayatan. Napintas launay na itadamag, Agripina. Napaguray ka. Nanggag mo ka din, no asino timbagada anang poor iti balay da Miguel kan Matias. Wan, tayo interview da pa iti nakakita ka dagiti nagpur. Kat imbaga day jay aberta dagiti kanutulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Tulisan. Nagsayat launay. Nagpamarang ka di daburog kan dagiti kakadwana at tulisan dani. Wan! Taiso ti mandar ko, Agripina. Mamati nga dagiti tattao. Adagiti tulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Sabay kumadi da mamate. Idinto tenyam ammo da burog ti bagbagida kas tulisan. Ala, sapay la kumata saan to amay ramraman tinagan mo iti panakapuor ti balay da Miguel kan Matias. Apay a pinanawan na kanimaten. Asino pa'y itatikan duwak amang padakkel iti anak ti demonyo a mayor. Daytoy apaltog ti manggudas tukin ka, Mayor Placido. Awan meten di balay ko balayan. Di mapumeten na kasi ti balayaw. Anya nga dati basol tayo ka naging tulisan na balayan. Ganyan. Amay ang pinuuran dati balay tayo. Jak mamatay ka nagiti tulisan tinang puor ka nagiti balay tayo. Isot ti kuna ni Berta. Taisot nakakita ka nagiti nakamaskara at tulisan alang puor ka nagiti balay tayo balayan. Dakkel di pamatay. Amang limlima at tulisan nagiti nang puor. Anya. Dakkel ti atap ka. At rao ti mayor nagiti nang puor ka nagiti balay tayo abalayan. Isunang atangang paiso abalayan. Yumay ka. Intanitayan na Miguel. Nabayagan tan ditaw. Sigsigaan na taitan da Amira. Sumartin ka, nagsabi. Di ka makigidan iti panagarubos na gitilo. Masapol nga wantim ka mo asap palit impun mo kanyak din. Padakilan ka akas anak. Sika ti pangito kita iti nakalimang agura iti barko. Si kanto ti mang tuntun iti hustisya iti panakagundawa ni nanang mo. Panakanan ka iti anghelo. Miguel! Amira! Tatang kinanang. Tatang. Nanang. Awanan.
Awan, nagitipin anawan tayo, abalay tayo, Miguel. Anya tinapasamak, nanang, tatang. Pinuoran na nagitibalay tayo, Barok. Anya? Son? Maturog ni Amira. Saan na maturog nanang, tatang? Apay nga ibaga masaan kat nakakita mo. Tatang, awanan. Awan matan ni Amira. Natayin. Alia! Nasayad ka anak ko! Amira! Amira, anak ko! Ano? Yan. Hindi taray hindi masama. Apay nga. Anak ko! Mama, ayan ni Papa. Simra kan iti silid na iha. Narikna nanti ininom na. Dandani nagmalmala managing inomlat inom obra na. Gaputa maragsakan una iti talawan da Miguel iti dagata yu, Mama. Wen iha, iti kamaudyanan na. Pimanaw matlaangan dagiti sungsong. Sa dino nga tantiayan da? Siguro kat nagpabantay da ni iha. Amang mapandamatan makikaduha kadagiti tulisan. Anya, sinvergwensa. Saan man natila ibagbagam iha? Mama, no nakikapang da kadagiti tulisan, amang addan to na problema tayo da. Diyak pa dyan ang makikapang da kadagiti tulisan iha. Tamo da nga ad-ada nga awan urnos ti biyagda no makikapang da kadagiti tulisan. Sakbay ngaglawag. Itabon tayong di asal. Sa tayo ituloy ti umadayo. Sa dinungaron ti pangitabunan tayo kan kuana. Uray iti bakras latan ti bantay, tata. Tayo sulti asilig dito ayan tayo. Bungonan tayo kanilatan di anak ko iti oles. Kapilitan na, tatang. Takas tayo ti sitwasyon tayo ita. Pagbayad to ti mayor. Kanang iti ari katapaspasaran tayo ita. Wen tatan, ngim saan pa nga ita. Di tayo pa'y lang kabailan ti sumarangat kinkwana. Miguel, sangit ti anak ko. Mabisinan Barok, awan gatas na. Adayumot nga rin ti tiyanggi dito eh. Karabihin, tayo na kumagumatang iti gatas na, nanang. Agor kayo. At nakitak abaka itay malam nga agpaspasusaw. Inak pumuspas. Na iso ti ipasuso tayo iti upeng. Amira, mapay awan kan. Agtalinag kan tulata iti puso ken anunod ko. Saan kung to amalipatan ti kinasayat mo? Kat ikarig isa kaanan ti tanong mo. Apadaklag ti anak mo. Kat isunto ti kabadangak amang tuntun iti hustisya na ipaidangkin ka. Miguel, ang panawagan. Umaykan. Umanaw tayo dito. Tatang, awanan ni Amira. Awanan ti asawa. Amok, ano sakit para kan ka tinapasamak ka ni Amira. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na masilpuan ti angis na. Isang umaykan. Mapantayon. Tata, sa nino nga ron ti pagturungan tayo? Adamok ang lugar, ana talaga na pagyanan tayo. Iso na lang, taadayo iti ilay. Sana baling nga tayo. Basta naulimag lakit ti lugar. Tata, Uwan, naulimak na ijay. Ijay tayo abangunan ng iti baraw nga arapaap tayo. Mama,
Saan ka di pa nakaringi, Papa? Saan pa'y? Mayat ti urok na paylaang itay rumuarak iti silid mi. Sa timplahan ko ni ti kapena. Namaminsan namin nakasapsap ang agririing. Nala, parang numakariingan, tao may tumat na nagkape. Good morning, Agripina, Chloe, iha. Demo may kadi kay pala nakaringi, Papa. Samanta masapa kita ang mapanay di munisipyo. Naragsak kan sakit di anabigatan, nani. Siyempre, gaputa para kanya, baru abigat na ito ita para gringo. Tawanan dagiti kang runaan, akabusur ko. Ayan ka na kaitan. Oray na ipadpad na impyerno, awanan bibiyang ko. Di napatag, awan dan itidagak. Awan dagiti kontrabida. Iso ti ammom. Nag-aduda pa'y, honey. At sino da? Dagiti taduma pa'y akatalunan tayo, Papa. Nalipatan nyo ka din, asang-sang kamaysada ka da Miguel, ang mangilablaban, ang maagraryo ti dagatayo. Pato apanggis. Di dalagin tatangkan ni tatawanan dagiti dadaulo kadakwada. Tamangan, do nakarkaro ti aramid kadakwada. Tinasayaat. Paayabam to amin akatalunan tayo ket kasaritam ida. One, ibaon kon to ni Burog, amang ipakamo akayat ko amidtingan ida. San kon nga ipalubos, nga damanan tumakder at dadaulo na. Puno ano limak na iti alugar. Nagpaingan tayo. At tayo iti arsadanan ti bantay. Kanasidag tayo iti dakkalakarayan. Wan Barok, napintas na iti alugar pag naadan tayo. Taragiti lang uni dagiti billet. Kan sabuag ti danom ti karayan abumaba ti mangmangag. Ngem, ada nga ta napintas amasakbayan tayo dito eh. Tatang, At mabalin na pagmulaan tayo. Kan gaputa sidag tayo iti karayan. Sursuruan tayo ti agkalap. wen tatang, ngem no kaya tayo ti agmula. Ada nga rudanom apang pasayak karagiti mabalin tayo nga imula iti kunayo ang mabalin amaw man. Ada nabiyag nga umbog di tabantay. Kan andapay na unag awaig. Isong awan pa rikaw ti tinanaom. Like, agluwa ka mo tan. Kaputa may kawak unay iti kawanan ni Amira. Tatang, oray ko makasano tirigat tayo iti biyag. No saan ko maapimusay iti asawa. Ayan, ibang baga ka na kayatang tagsangit. May suurotak matkin ka. Na, anak ko tinatay. No kasanaw ti kinasakit nakin ka. Kastamat kanyak, Miguel. Kanon to nga tamay liwag tayo nagiti nakasasayang apasama. Itibiyag tayo. Saan ko nga mau? Saan tayo amawa na ni tinamnama? Amaw, saan na tayo baybayan ti Diyos? Basul amin na gito'y ni Mayor Placido Tatang. Kadumteng to ti aldaw. Apa nagibales? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Burog, umay ka. Natay bagayo, Mayor. Mapan ka kadagiti amin nakatalunak. Ibaga makayat ko'y nakasarita amin. Dito'y kadibalayo. Di pangayabak kadakwada, Mayor. Wen, dito'y tanton na mangal daw. Tada paisagana kapag sasangwan tayo amin at taraon. Ha? Dayamanan no kasta, Mayor. Wen, padasag manabusugan nida. Bareng isardeng da tilablaban da apan nakaagraryo din kami. Ita,
tawanan dagiti ang katugangan at dadaulo. Nakaturog mo iti saklot mo ti apo ko ta abalayan. Wan abalayan. Naimasan ti turog na asipod nakasusaw. Gore ka nga raw ta mangibiti nakitindayon dito yung sirop ti kayaw ngayon tayo. Ta iso ti pangipaiddaam iti apo ko ta. Alaman nga rod abalayan kan Tangana ka. Awin gayam ni Miguel napanan na. Napan nang pukan iti pangadigi iti aramidan mi akalapaw tayo. Una yan di kastoy abiat tayo abalayan. Nakapimpiman ti apo ko ta. Natay lang ang udan ti inana. Awan pa iti namulagatan na abalay tayo. Ay, saan ka kumangag sangit na balayan? Ta mga maluyaan akmanan kat nagsangit akmanan. Lumabalin ka tiyak kayatan nga agarimayang dagit siluhak. Mama, nakita ko mat-arimor ni Burong ngagmaymaysa. Napanan na ka di? Ibaw ni papang mo amapan mangayap ka dagiti katalunan tayo. Takayat na ida kasarita. Anya? Dito'y balay ti umayanda? Wan iha, kat nagpaisagana pa ni papam iti pangaldawanda iti suki tayo a catering services. Anya? Ang mga ano niya tiramidan da, mama. Di dalapad padasan ti manggulo iha. Ta sigurado a masaktan dalaan. Sa bagay, addadan to iti poder tayo. Makita lang adan to lang manggulo kadakwada. Paltugak. Anya? Wan mama, iswadi dalangan nagpidot. Iti kaaddadan to diti balay tayo. Ulimak kayo. Ulimak. Mayroon ba kayo, Mayor? Nagulibag dan, Mayor. Mabaling yun, ti agsao. Agya manag na pinatgan yung madlaan, tawis ko. Pinayaban kayo, takayat ko ng ipakamo ka na kayo. Ngawan ko man ti agin tutured na lumaban kaniya. Tapno di kay may pada ka na Miguel kan Matias. Na kayo tinagpapaor ka na kiti papalay na kayo. Awan, pakay naigak, iti pan nakapoor na kiti balay na. Daka si timbaga ni Berta, tulisan ka no dagiti ng puor, iti balay na Matias kan Miguel. Di ko mapagatapan ni Mayor Tisan anasaya. Tauray kalablaban idi da Miguel ni Mayor. Kat di na maaramid ti atapyokin kawana. Naasya kada kayo. Lakit dit at di kontraan dagiti pagayata. Ala, mangal daw kayo amin ditoy. Tadda pinaisaganak at taraon. Miguel, nabasbasan ta ba dumitiling earth? Agsukat kan, no mainanaan ka. At napanbanog kan sa unay ang nagpukpukan iti tarikayo nga aramidin yung akalapaw. Kapay anak kamulang-lang ka, Mart. Agluluha ka manan. Nanang, may saka ang lalaki. Ngayon siya magawin tinagsak lumalagip ko ti asawak. Anak ko, amok, anasakit ken ka tinapasama ni Amira. Awan, mabalin tayo. Sursuruang kumahan nga awatan. Tawan na sawa. Ay atik unay ni Amira, nana. Nga mapayapinanawan nak natin. Saan tayo ating nalibyak tayo, anak? Mabalin, anak ni Diyos na dito'y anak pasama. Saan na anakam, nanang? No dikat ni Mayor Placido tinang ipabaklay kada tayo amin. Dagito'y itaasa ngayon tayo sagsagabahan. Hindi mo kunaan.
Nga oray ti panakatay ni Amira at ipabasol mo pa ikinkuha na anak ko. Talaga abasol na jay a demonyo ang mayor ti panakatay ti asawak nanan. Isu adumteng tulat ti aldaw ti panagibalis ko. Saan anak ko? Di ka kumamangitukit ti gura iti barukong mo anak. Ikamang tayo latan iti Diyos na ito'y amapaspasamak iti biyag tayo. Nanang, no saan aday jay ang mayor Placido? Saan kumaan na tayo ti asawa? Isu ala na kintek. No nagramutan ti gurak kinkuana. Ani, saan mat unay nga adu dagiti pinaisaga na mataraon? Saan mat lakta na ibos? Gabotado, kadagiti katalunan tayo tinaging babain arangan. Isu nga ato tinabati. Saan nga ta dagiti naging babain anangan kat dagitin tumang kontra lakta kada tayo? Bato abanggis, no adalamadamag ko adi ang tungpal, iti pakayatak. Ikat ida katalunan tayo. Wen agam kasano no agikaro kanto inton eleksyon ha? Saan ka ngagdanag? Nakaurnungak manen. Itiitad ko a kwarta ka na gitiborante. Wen gamsaan mat nga amin ama ikam iti kwarta kat sikat ibutos da. Podno na ita. Ngam dagdakal met lati panangabak ko no adan tumanen kwarta. Nga itad ko kadakwada. Gusto na po. Sumantin ka ngagsangit. Haduyan ti gatas mo. Balayan. Apaya di mo't la sumardengan ngagsangsangit ti apo ko ta. Magsakit samot ti tiyan na. Tiyak man amo abalayan. Ikay pa'y apas-pasuswag. Di namit kayat. Haron gayam, napananayan ni Miguel. Yak nga rin na si Putan no nagturungan na. Nakitak itay nagtugtugaw iti puon ti akasya. Nakaligliday. Itay kuan awan matayin. Saan nga taan napanmanan nagbakir iti tarikayo? Apatak da rin yung akalapaw? Kumplito ang tinabakir may. Agpatakder kami kumangarudan iti kalapaw. Ngamawan matayin. Napanan na nga tangarudan. Sa bagay. Saan mo't nga ubing nga basit ni Miguel? Sumangpit tulatan no sa di naman tinapanan na. Amira, kumusta ka? Anda kita iti sakanan ti tanan mo. Anyan na nagsakit apan nutun ti kawan mo kada kami. Ayatin ka unay. Gamapay pinanawan na kami muten. Anya day dyan nagkarasakas. Kabusor nga ta. Uray saan ko pa'y unay nga mungaw sa rin ti paltog ko. Makitin na blaak no kabusor day dyan nagkarasakas. Alingot iti maray manipod iti kasamkan. Matay ko. Napuntak. Addan isang pet ko asidami. Kumusta? Di may patpatak dera pagadalan, Borog. Tanda ni malpasan mayo. Nasayaan no kasta. Kaya't ko makita. Inagaro da ni Roar Yelugan. Tayin tayo, Mayor. Wen, oray kat Sabado mo tita. Awan di sa Rekoye munisipyo. Iso pasyaran tadagiti proyekto. Sige, Mayor. Inagaro da ni Roar Yelugan. Iti garahe. Ani, papanan niyo? Agripina. Pasyaran ti may patpatakder apakadalan. Umayak mat. Kaya
Payat ko mat makita man ti proyektom. Sige, tapno makita man. Uray katawanan dagiti mangriribo iti dayjaya proyekto. Di mo ka di pa'y nadamag no sa dino tinakaypadpadan da. Damatyas kan Miguel ti kayat mo asawan. Saan pa eh? Kan may isa sa anak nga interesado ka na kwada. Mala, sapay la kumatawan ton timang riribok kada tayo. Awanitan, tanakadayon dagiti sogsog akan nayon amang kontra kanya. Gusto na po. Sumardeng ka nagsangit. At ngayijak pa'y nakaduto. Ang mga nudan dani na sumangpot ni tatang mo. Wala, sumardeng ka na po. Nay, kaslatan nakam ti apo ko tabalayan. Dahil ti panangibagam asumardingan, insardeng namat ngagpaso ti agsangay. Uwan na palayan. Nay, apay nga raw na si kamot tan ti sumublat nga agsangay. Dapat masya na kunay iti apo ko na palayan. Tadi naman lang balik na ti bahar ti pamatig ti inana. Apalayan, pangasem, di mo ko man ipalagip ti anak ko. Kasla madudog tirig na tunggal mangag ko ti sangit ti apo ko tabalayan. Takas nalasap-sapulin na ti inana. Awanan ba inda dya, Mayor Placido? Hospital ko matinaganakan ini ti anak ko. Lusaan na tayo riniribog. Lusaan na tayo nga inabog akas lamanok. Itibukod tayo abalay. Wan, mamalin na si bibiyang ko mapti niya mira balayan. No doktor ko mati nang asikaso kun ko alay din ang ganak. Pagdanto daw asinirak na jay a Mayor Placido. Sana may sa ti aldaw abalayaan. Tatang, nanang, Ni Miguel, isudaitan sumungsunga da balayan. Anya jay imbaklay na. Anak ko, anya dahi ta inbaklay mo nga ang sangpot mo. Nay. Nay. nagdagsan. Baboy, Alingon, nanang. Kasano ti pan nakaalam na itang alingaw baraw? Kuha. Ano nga tatibagak? ay sus, agsangit man yung apo ko. Ay, mabiit lang nga po, kumaya ka. Apaya di mo sungbatan ti saludsod ko baraw. Kasano ti pan nakaalam itin sangpot mo nga alingaw? Kuha. Ibagak ka na kayo, tatang. Ngam di ko maibagbagakin ni nanang. Pinaltugak na ito yung alingo. Anya? Saan pa yung amo ni nanang? Anak kagatang ak itipaltog ko. Iso adiyo ko maibagbagano kasano napatay ko na ito yung alingo. Sige. Agtalinad apalimad ti kaadan ti paltog mao. Ti kanaway anak kabatay ti bukot tinuang ti paltugak. Itan... Uy! Napuntag! Talaga na talan di pulso ka pumaltog. Uray addan makainkwentro ka ba nagdagdagas sa anak ton amabutang. Ani, dadani ba't gaya man malpas ti eskwilaan tayo? Well, sigon kan engineer. Finishing langen. Apa man namal pa sa Agripina. Paisarunok ton, dagiti may patakder nga apartment kan restaurant. Awan ton ti problema dagiti mayat nga agadal, iti pagadalan tayo. Anyan to nga ron tinagan ti may patakder nga eskwilaan tayo. Yak pa'y nakapanunod, no anyan to ti panagan ko. Mabalin mo tanagan mo ti may panagan. Wenusam, nagan ti anak ta. Mala,
Saan ta pa'y pagsaritan ti ipanagan tayo iti madama maipatpatakder nga eskwilahan tayo. Tati pa'y matnalpas. When bareng makapanunot tayo itinapimpintasanagan ti pagadalan. Naubon ko amin ay. Nay, abalayan. Apay nga iniwam iti na impes amo inubon ta karnet alingaw. Gaputasan tayo mo na basta masida amin. Isa pindangan tayo anay ti dagduma. Isa na impes ti pan nakaiwan na. Kan naubon. Tapno sana madadaal. Kahit tingarod tinuptupok mo nga ulaw kas kada kukaw da balayan. Dahil jahit kasi nantayaw ang may dulain. Tapnusan may tamabulaw. Isaw ti pamuspusan. Tapnusan na madadaal ti na ano pan limigil. Ala, nasaya at unay nung mapreserba tayo ti pinartiyo nga alingo abalayan. Ang sa dinon tayan ni Miguel. Kung nagpasyak, awan matan iti ayan na itay ngagbalbalsig iti kayaw. Nagtunungan na nga ta. Di man na nagpakada-kada ta. Andala siguro na pananabiit. Ay! Anya tayo tiyaya na kanalbuong abalayan. Andan samot ang pinaltugan da. Dito'y kalaga palayan. Inaktitaan. Ay, mabuti nga't nagmaymay sa abalayan. Di na kumapanawan. Saan kamot ngagmaymay sa? At damat kaduam. Sino kumati kaduak? Ti apo ko tamat maturog itindayaw. Bantayan. Saan ako nasurutan? Kita agnuan niya na di apo tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kakaditi nagpaputok itay. Nay, ang luluwa ka man ay. Wen, siya, ti nagpaputok tata. Impapas ko ti jak mas bahalan asangang iti barokong ko. Basol ni Mayor Placido ti panakatay ti asawa. Nuwad daman basol ti Mayor. Tilang panang papanaw na kada tayo ide. Awan direkta basol na iti panakatay ni Amira. Adda tata. Adda. Anak ko mga iti direkta basol na. Ay, kuwa. Saan gayam ang masapul nga ibagang? Mama, kumusta ti panang pasyar yung iti maipatpatakder ng eskwelahan tayo? Danda ni malpasan iha. Ket pay saruno adagos ni papam ti mangipatakder iti apartment ken restaurant apanganan to dagiti mayat nga agadal iti eskwelahan tayo. Mayat dagiti na panunot ni Papa apamastrekan tayo manan iti kwarta, Mama. Waniha, talaga amasirib ni papam no may panggap iti negosyo. Sapay la kuma, tanatalnaitan ti panunot na. Tawanan dagiti bilpilang na akontrabida una iti biyag na. Sa dino nga taitan tinapananda Miguel. Napandan siguro nagnay iti atayo lugar, Mama. Di saan kanton ang mga anak iti bunyag? Tadi mo matamon ti ayan da iha. Awan ti mabalin. Hello! Apa yan di ka sumubad no asino ka man? Di nakpagang ang awan. Di mo ka di amo asyak ti Mayor? Di papang mo iha. Bag. Ada kasarsarita na iti cellphone. Asino nga taday diyang mawag kan kwa na? Pato apangkis. Ay, honey! Apa nga imbarsak mo matenta cellphone mo? Masurunak iti umawag. Kapay, Papa. Anya din bagana? Awan pulo simbagana ta di matagdagari. Pagang agawan nagsanguray no may saka Mayor ti loko. Mala, isardeng mo ti agpungtot. Ano ma-high blood ka, honey? At daman kit damagad kada kayo, Papa. Parang numayaw awan nyo ti pungtot yo iti imawag. Anya ti damagam. Naku na ni Mama, adandanin malpas di maipatpatakdar nga eskwelahan tayo. Nakapanunot kayo ka din? No anyan to, ti panagan nyo, Papa? Saan ba'y? Agbambanunot akbay lang. Um, Agripina. Awan pa'y matinapanunot ko.
Anya nga tagagpaiso di napintas nga ipanagan to iti pagadalan tayo. Ganawan ti may singasing yo. Siyaglat na nga ron ti mang panagan. Ano di kayat mo amay panagan, ha? Tilatanagan mo ti panagan tayo, Agripina. Anya? Mayat samat na tinagan yung agpaiso ti panagan tayo, mama. Agripina Elementary School. Saan ka diyan napinta sa denggeni, ha? Mayat, papa. Aproba kiti day taanagan to iti skulan tayo. Adan to kumamit nga rudnagan, ti may patakder nga apartment tayo. Oh, dinagan to matan ni papa. Placido's apartment. Apa to apanggis? Mayat, honey. Ket, gaputan nagan ta dagiti do amay pasdek. Ket, nagan tumatan ni Chloe ti may patakdera restaurant. Yan? Nagan ko? Uhan iha. Awagan tayon tumat iti Chloe's Restaurant. Karumbata ka. Mabalin kon ti mapan. Apalayan. Papanaam ta imbarikas mo matabo ng mau kan adapay igpil mo asakaw. Agsubli ak iti San Simon a lugar tayaw. Anya? Ay, anya tirantaam iti pimanawan tayo alugar balayan. Inak mangala iti kanin tayaw. Adapay nga ron maalam, idinto ta pinuoran damat dagiti balay tayaw. Inak agkale iti mulak akamote. Dumapaya mabalin na pangisagpawan iti si datayo akarnay. Apay ngagsangit kamot na balayan. Kaputa, ay ayag una itati ka sa saan tayo abalayan. Awan na nga rudan balay tayo. Awan pa iluto tayo amaga sa kanin tayo. Sana bala? Dumot tinaluto akarnay. Wan, agpaiso nga ti si datayo. Tanakaanop iti alingon ni Miguel. Ngam, awan mat pangipanganan tayo ngayon na po. Isungarod nga agsubli aki di lugar tayaw. Tapno inak mangala. Darasik ti magna. Tapno makadalo na kadagos iti papanak. Ano na di kasla? Kung manarasakas iti likudak na magnaak. Kasla damang sursur kanyak. Magnaak lata. Tatang, Miguel! umaayak mo titi papanan nyo. Kung naktupay kat nga damang sursur kanyak. Siyaklatan dagsubli iti San Simon Baraok. Kaduan kayo, tatang. Ang mga nada makakita kada kayo at tao ni Mayor. Kat pagaramidan na kayo iti dakas. Sandak mo't nga taadang ran. Taamo na mo't alakaya kaon. Nasaysayat mo't laang no kumuyagak kada kayo, tatang. Tapno kaduadak to ang magbagkat. Karagiti alaan tayo nga basto tayo. Kasanaw no birukin na kanya balayan. Bayan nyo lata no birukin na ka, tatang. Sana makadayo iti nagpaingan tayo. Tadda ti apo ko yo ngayon na. Sa bagay. Ngalahin ta nga rodan. Tapno makasublita mo't la adagaws. Gusto na na po. Sumadan ka nga sa angay. Ay, sus. Ay, nag-adda na kindin tinagrungaap. Ay, naluko kanton sa matayapok. Ay, Miguel! Miguel, umay ka man! Awan mata niya pagtugtugawan na. Sa dinong matama ng tinagtulturuan na. Ay, naapok. Dudua atamanan. Iswa sumardeng ka kuman asangit-asangit. Agripina, anya tikit kita iti kalendaryo. Honey, dandanin ti petsa 28 iti daytoy abulan. Awan ka diti nakalalagip ka iti dayta petsa? Pato abanggis. Awan malagip ko. Wan, di ta ka man langan. Aguray ka. Apa yung gawid mo titakyag ko? Kunak
to pa yan nalipata mo. Gapula ta bumakit na taon, iso ang nalipata mo tinaglabas. Hanggang di sasawam. Diyak mawatang di magbaga magripina. Simperkwensa. Na, Talaga nalipata mo. Nagmahumausan ti panagayat mo kanyak, Placido. bato abanggis. Petsa 28 iti daytoy abulan ti panangaklon ko iti ayat mo. Ket ti sumaruno atawan iti agpada abulan ken petsa. Isumat ti panangikasar mo kanyak. Awan gaya man niya. Manungarod atawan itan nga agdenden nata akas agasawa. Alaman no mo. Di nakmalpaspasong bata na kasta. Diya ka mo naman natawan nga din nata nga kasawa. Naku na dyan munisipyo. Aguray ka. Ibatam ni takyag ko. Di nakikakawin ang gripina. Saan ka palubusan arumwar? Aging gaajak may palagipkan ka silver anniversary tanton no petsa 28. Kasta ka ni. Uhan, kat kayat ko apabaruan tamat dagiti karing karita. Kaya't mo asawan, doble ang tatang kalisa. Wan, tapno mas strict mo manan ti simbaan. Kayat ko anabongbonggan to ti panang pabaruta iti karing karita nga agasawa. Kaputa silver anniversary tanton. Anya. Tatang, nakadado ti bagas to'y kamuti ngay mula yo. Adon ti nakali tayo. Mabalin tayo tagsubli iti nagapuan tayo. Wan barak. Intaro na ita mga no na makakita ka data dito kat mapandagi pulong ka ni Mayaw. Ni, tatang, ni kaig mi. Suday tao masidag. Adaw ko na ano. Ala, orayan ta. Ta kumustaan taman nagiti kakaduata. Anya dyan bagay tayo kin ni Papa, Mama? Ti umadani na silver anniversary ni ha. Anya? Ay, wan gaya man niya. Dandanig gaya man ti wedding anniversary kin ni Papa. Wan, ngam nalipatan nan. Takasano, kat saan kayo mat ngamin ang nagsilselebrar iti napalabas adwa atawan, Mama? Wan, ngam di na kumamat lip-lipatan ti maysa a kapapatgan a petsa kada kami ha. Bakit anya nga ti plano yo iti umadanin nga anibersaryo yo, Mama? Kaputa silver anniversary mi. Kayat ko abongga ti selebrasyon iha. Anya? Kayat ko apabaruan mi kani papam dagiti karing-karimi nga agasawa. Tapno mastrek ni papam ti simbaan. Mayat, Mama. Napintas day ta plano yo. Suportaran kayo iti day ta. Napanangatan ni Miguel. Apay nga aging gaita kat di mitlag sublain. Nanang! Da Miguel kini abalayan. Isuna dagitan sumungad ang nakabakla iti sinakaw. Ay, Oray siyak, tatang. Napalalo ti katang ko. simurot ka kini abalayan. Wan nanang. Jak nagpakadan kada kayo iti panang surot ko kini tatang. Ang mga nudidak palubusan. Ay, talaga adi ka palubusan no nagpakada ka kumakanya. Mabuti nga gagmay-may sa ditoy. Saan ka nga may sa tandabot ya po ko ta abalayan? Wen, nga maladaga payla nga balayan. Ang mala, saanan aday tatitupi ko tayo. Anya ay dagiti insang-sang putsi abalayan. Iti nakasakaw nga baklay ka. Kamutay iti nagyan na abalayan. Dahil timot binaklay ko. Bagas nanang. Anya, binaklay mo dagita manipo di jay San Simon. Kinabaalan nyo adua? Asidig lang tinang baklayan mi nanang. Tayin sa kami dagito itinwang ni tatang. Inalamin dito'y bantay dagiti dingon mi. Asano anak ukod yaw, idinto tadaawit yaw. Intulnog na kami ni Igmay abalayan. Nakita na kami kan Miguel. Anya, ay kahit ayan ng arudan ni Igmay. Naparan nakanupay papanan na sa balay.
Amo na ka din, anabalo ka, Miguel. Saan, nanang? Di mi imbaga. Nangalaan yung aruday tabagas. Inter ni Igmay Abalayan. Nalaing kayo na pumaltog, senyorita. Talagang asintado kayo matan akas laki ni Papangyo. Wan barog. Kat awan timang rabrabak kanyak amang kalaban. Ta sigurado apal tugang. Senyorita, ti panagikot iti paltog kat masapula kalmado la. Taad adda am isagmak ka. Nukasla, ipalastog mo ti kabalam. Dinak man sir mo na nakastaborog. Politician ni Papangyo, senyorita. No adda madisgrasya gapo iti paltog. Sigurado asaan lang asika ti babalawanda. No tikat pati ni Papang mo. Wanan, borog. Husto day tan. Ama mo nak, isasan kang agin lalaing. Syakit din, ti sermonam. Nasayata na sa pakamatlaang nga si Mang Pet Placido. Abay, inururay mo ka di sangpat ko ang gripina. Wen, tada na patag ulay a pagsaritaan ta. Anya man ang di magsaritaan ta. Di may papan iti naibagakken ka apa nagselebrar tanto iti silver anniversary ta. Naira na nga danto meeting mi amayores iti daytangal daw. Iso ngayon ton maminsan lang natawan, di pa nagsilibrar ta. Anya, sinvergwensa. Tanam na maam ka di asibibiyag tantupay aduan ton sumaruno atawan. Na, tabay ko maasan, itintutawan mo't sa gitadwa, nasalon lang na mo't ang gripina. Saan tayo nga igam ti biyag tayo? Di tayo mo, no anya ti mapasamak inton bigat, wano inton sumaruno a bigat. Ha? Anyan tulakit din iti sumaruno atawan nga ibagbagam. Basta diyak masango, iti daytangal daw, at danto meeting mi. Tanapat patid ka dito ibagbagam a meeting yo ama mayores? Ngam ti panang pabaruta kadagiting karing-karita nga agasawa? Ah, Wuno! Ada ka di sa bali nga ay ayatem. ha? Isu adi mo kayat asilibraran ta ti silver anniversary ta, Placido? Naibitin kon lagi tilata pagpraktis sa maapumaltog, Miguel. Sirigibon ti kayat maapuntiryaan. Paltoga maun. Wen, tatang. Anya ka dagiti nakabitin ti una apaltoga. Jay akin tenga, tatang. Kampay di. Kat ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti kababay na alata. Dagiti mo't asungot agorjana. Sige, tiraam nga ron ay. Wen, tatang. Dagiti nakabasol kanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.